Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru yo wakane wabaye undi munsi amaraso yamenetse muri Gaza mu gihe ingabo za Israel zikomeje gusuka ibisasu ku birindiro bya Hamas mu majyepfo no majyaruguru y'intara. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari mu gikorwa cyo kubarura amajwi yavuye mu matora y'ejo, mu gihe hari ahandi amatora yakomeje kuko ejo bitashobotse ko ahaba. Ababuranira Serafin Twahirwa na Pierre Basabose, abanyarwanda babiri baherutse guhamwa n'ibyaha bya genocide n'urukiko rwo mu Bubiligi, barasaba ko bacirirwa inkoni zamba. Twafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12. Uyu wakane wabaye undi munsi amaraso yamenetse muri Gaza mu gihe ingabo za Israel zikomeje gusuka ibisasu ku birindiro bya Hamas mu majyepfo no majyaruguru y'intara. Hamas yavuze ko umwe mu bakozi bakuru bo ku mupaka wa Rafah, Gaza ihana na Misiri, yishwe n'igitero cya Israel. Ibiro by'umuryango w'abibumbye byita ku burenganzira bwa muntu byavuze ko byagejejweho amakuru avuga ko ingabo za Israel zishe abagabo b'abanyapalestina badafite intwaro batari munsi ya 11 muri kino cyumweru. Ibi ariko Israel irabihakana. Icyizere cy'uko imirwano yahagarara kirasa n'ikirimo kuyoyoka mu gihe Hamas ivuga ko hadashobora kubaho ibiganiro byo guhana imfungwa Israel itarahagarika intambara. Polisi yo muri Republika ya Czech iravuga ko abantu benshi bishwe, abandi babarirwa muri mirongo bagakomerekera mu gikorwa cyo kurasa imbaga cyabereye mu ishami rya kaminuza riri mu murwa mukuru Prague. Iravuga ko umugabo witwaje imbunda yishwe. Abapolisi barimo kuvana abantu mu nyubako iki gitero cyabereyemo y'ishami ry'ubuhanzi rya kaminuza yitiriwe Karoli. Basabye abantu kutegera agace gakikije urubuga rwa Jan Palach no kuguma mu ngo zabo. Abanyeshuri baheze mu ishuri ryabo bashyize ifoto ku mbuga nkoranyambaga, ifoto y'umuryango bihishe inyuma, bakavuga ko barimo gusenga kugira ngo baze kuhava amahoro. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari mu gikorwa cyo guharura amajwi yavuye mu matora y'ejo, mu gihe hari ahandi amatora yabandanije nk'uko ejo, kuko ejo bitashobotse ko ahaba. Ingorane z'ibikoresho hanini nizo zateye gucererwa canke gusiba kw'amatora. Abanyekongo bari bahamagariwe gutora umukuru w'igihugu, abashinga amateka, bakenguza amateka hamwe n'abajenama b'amakomine. Kinshasa, iyi nkuru tuyibaze Prime Ndikumagenge. Mu bibanza by'itora nk'ikiri ku ishure rya Sainte Rita muri komine ya Ngaliema ku murwa mukuru Kinshasa, indorerezi z'imigambwe n'ayandi mashirahamwe bari bagandagaje impande y'amadirisha y'amashure amajwi yariko araharurirwamwo, aho ababikora baje barayandika n'ingwa ku bibaho. Ariko ahandi nko ku ishure École des Beaux-Arts muri komine ya Gombe aho Kinshasa nyene, canke Musawato muri komine Karisimbi Igoma mu ntara ya Kivu ya ruguru, ibiro vy'amatora vyuguruye kuko bitashoboye kubikora ejo. N'ubwa mbere abantu bemererwa gutora ku munsi ugera kabiri kuva mu 2006. Umugujejwe amatora nturatanga icegeranyo ca vuba caho hose amatora atashoboye kubejo akaba yabaye no munsi, ariko urunani rw'amashirahamwe akurikirana ayo matora Simosel ruvuga yuko 12% vy'ibibanza vy'amatora ejo bitashoboye kugurura. Aho ni mu gihe urwo runani nyene rugereranya ko kuvyuguruye navyo 55% vyacerewe umwanya uri hagati y'isaha imwe n'isaha 11, ku buryo hari abaraye ku mirongo y'amatora gushika mu masaha ya kare yo kuri umunsi wa kane. Umukujejwe amatora wari yavuze yuko utegerezwa kubahiriza ikiringo kigenewe amatora kingana n'amasaha 11 uhereye aho ikibanza kimwe kimwe cyose cugururiye. Kubera izo ngorane n'akajagari byaranze aya matora, babiri mu bitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu Denis Mukwege na Martin Fayulu basahoye itangazo basaba yuko amatora yabaye ku wa gatatu agirwa imvagusa. Ayo matora yanegewe kandi na FCC, urunani rwa politike rwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila, urunani ariko rutayitavye. Umugwi ujejwe amatora ntaco urabivugako.
Igipolisi mu murwa mukuru wa Pakistan Islamabad cyataye muri yombi abagore batari munsi ya 200 bigaragambyaga bo mu ntara ya Balochistan. Bamaganaga aho bwicanyi no kurigiswa bikorerwa abagabo bo muri Balochistan. Imyigaragambyo urugendo rurerure ruyobowe n'abagore yatangiye mu ntangiro z'uku kwezi muri intara iruta izindi muri Pakistan. Intandaro yayo yabaye urupfu rw'umugabo bivugwa ko yarashwe ari muri gereza y'igipolisi. Igihe urugendo rwageraga mu murwa mukuru, igipolisi cyasutse ibyuka biryana mu maso n'amazi kubigaragambyaga kugira ngo batabasha kwinjira mu gace kitiriwe ibara ritukura karimo inyubako z'ubucamanza. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye icyo yita igikorwa cya leta cyo kuburizamo n'urugomo rwinshi imyigaragambyo y'abanyabaroci. Ku muhingamo w'ejo kuwa gatatu haratunganijwe imyerekano imbere y'ibiro by'ubuserukizi bw'u Burundi Brussels mu Bubiligi. Iyo myerekano yari yatumwe ko n'ishirahamwe ry'agateka kazi na muntu Amnesty International ishami ryo mu Bubiligi, ikaba yari yo gusaba irekurwa ry'umumenyesha makuru Murundikazi Florian Irangabiye apfungiwe i Bujumbura yagirizwa icaha cyo kuvogera ubusugire bw'igihugu aho yaciriwe imyaka 10 yo gupfungwa. Ni nkuru ya Alain Majese Barenga yakurikiranye iyo myerekano. Abo ni bamwe mu bari mu myerekano ku mugoroba kuri wa gatatu imbere y'ibiro by'ubuserukira Burundi mu Bubiligi basaba irekurwa ry'umumesha makuru Murundikazi Florian Irangabiye afungiye Bujumbura ku cacu guhungabanya ubusugire bw'igihugu. Iyo myerekano yari yatumwe ko n'ishiramwe Amnesty International ishami ryo mu Bubiligi yitabwe n'ababirigi, bamwe mu bamesha makuru b'abarundi baba mu buhungiro, abamesha makuru b'ababirigi na bamwe mu barundi baba mu Bubiligi bari hagati ya 50 na 70. Mw'ijambo ryiwe Irisine yaserukiye Amnesty International mu Bubiligi yasabye ko Florian yorekugwa akaja mu muryango wiwe kuko ari ikibanza ciwe kiri. Ni naco cifuzo ca Alexandre Niyunge ko arongoye ishiramwe ry'abamesha makuru b'abarundi beje rikorera mu buhungiro. Nagira ngo kuri no munsi tumenyeshe ko twaje ngaha gusubira gusaba ko Florian Irangabiye yorekurwa kuko ikibanza ciwe sico mu mpimba sico mu gasho. Nagira ngo nkengurukire cyane gose ishirahamwe Amnesty International yiyumviye iki gikorwa cyo kuza gusubira gusemerera. Nubwo imyerekano yabera imbere y'ibiro by'ubuserukizi bw'u Burundi Buruseli, abakora muri ivyo biri nta wigeze asohoka keretse abakozi b'ubuserukizi babonetse mu kiyo cidirisha baraba ibibera mu myerekano. Umwe mu bategetsi b'ubuserukizi yavuganye na BBC Gahuza Miryango yavuze ko ataco bivuga ko ariko bazobishikiriza ibyabaye ababakurigira mu Burundi. Florian Irangabire yahagaritswe mu ntango ya myandagaro kwezi k'umunani 2020 mu Burundi avuye mu Rwanda yarari amaze imyaka irenga 10 aba nk'impunzi. Ahe mu barongoye radio ya Samirani Kigali radio y'igicaniro yashirize ibiganiro birimo ibinegura leta y'u Burundi ikumvikana ku mbuga ngurukaramenyi. Yacira umunyoro w'imyaka 10 yagirizwa na sentare nkuru ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura icacishwe guhonyanga ubusugire bw'igihugu. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda saa 12:37 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. BBC Gahuza Miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Dusubire mu Bubiligi, ababuranira Serafin Twahigwa na Pierre Basabose, abanyarwanda babiri baherutse kuhamwa ibyaha bya genocide n'urukiko rwaho, basaba ko abo baburanira bacibwa inkoni ngufi. Ku munsi wa nyuma aho guhitamwo igihano abagabo babiri bahabwa, ababunganira mu ijambo rya nyuma basabye ko sentare yofata ingingo idashira mu kaga ubuzima bwa Serafin Twahigwa na Pierre Basabose. Navuganye n'umumenyesha makuru Alain Majeste Barenga ari muri sentare, maze ntangura mubaza ibihano basabirwa n'ubushinjacyaha. Umushinjacyaha asabira ibihano bisa n'ibitandukanye kuri abagabo babiri. Ubwa mbere ni Serafin Twahigwa yahamijwe ibyaha bya genocide, ibyaha byo mu ntambara, ibyaha byo kugomba gufata abigeme ku nguvu n'abapfasoni batabishaka. Kuri ico rero umushinjacyaha yasabye ko yokatirwa igihano ca burundu, yofungwa burundu. Hanyuma ku ruhande rwa Basabose, umushinjacyaha yavuze ko byagaragaye ko umugwi w'abaganga bavuze ko afise amagara make, ayo no kutiyumvira neza, singorane yo mu mutwe byaturutse ku ngwara ya diabete. Yasabye ko mu gihe byogaragara koko kwagwaye yoba aregeranywa ahantu hamwe, agafungirwa ahantu hamwe, acungishijwe ijisho bita mu gifaransa internema. Ariko mu gihe byogaragara ko amagara yiwe ameze neza, yamusabiye igihano c'imyaka 25 yo gufunga. Hanyuma ababunganira basaba iki?
ababunganira Maître Liquin Vincent n'umukobwa we Juliette Liquin basanzwe baburanira Serafin Twahirwa basavye ko uwo baburanira yoteza urugero cibwa inkoni ngufi canke inkoni zamba mu kinyarwanda bakavuga ati uravye Serafin Twahirwa nawe nyene amagara yiwe si meza cane yaramugaye afite ingwara ya diabete ishobora kumuviramwo urupfu ati ntaco imufasha iyo ngingo mwamumuciriye urubanza rwo gupfa ati kandi muravye neza mu Rwanda abakoze genocide barabana n'abatayikoze barasanye igongo babana neza ati ako karere mukarabire kugira nimuce inkoni rubanza gutuma ubuzima bwiwe buzibangana nayo Maître Jean Flamme aburanira Basabose yavuze ati uyu mugabo Basabose uretse ko ataco yakoze aragwaye kumuganira ahantu hamwe no gusongera isibe ndabasabye mufate ingingo yise ingingo y'ubuntu ingingo nyayo kugira uyu mugabo w'imyaka 75 amagara yiwe ntiyononekare bimuvire mu rupfu. Urwo rubanza ruzocibwa ryari? Urwo rubanza bitegekanijwe ko ubu nyene bahejeje kuvuga ijambo rya nyuma sentare n'inyangamugayo zizocona urubanza baca baja mu mwiherero canke mu muhezo mu kinyarwanda. Vyitezwe ko ibihano bazociribwa biza kumenyekana ku mugoroba w'ijoro uno musi nyene vyabaye vyatevye cane ni mu gitondo co ku musi w'ejo. Ubufaransa bwahagaritse iteka rya ministre yemeraga gusubiza mu gihugu cye umuvandimwe wahoze hari perezida wa Burkina Faso Paul François Compaoré uvukana na Blaise wahoze ari umukuru w'igihugu kuva mu mpera y'imyaka za 80 kugeza muri 2014 harashinjwa kwica umunyamakuru muri 98. Umubano mubi hagati y'abasirikare bayoboye Burkina Faso n'Ubufaransa bwahoze wikolonije uretse gutuma hatangwa amabwiriza yo kwirukana abadiplomate barimo n'ambasaderi w'Ubufaransa no guhagarika bimwe mu bitangazamakuru byo mu Bufaransa. Bivugwa ko mbere yaho abakozi 4 bakora mu nzego z'ikoranabuhanga bafite pasiporo z'abadiplomate na visa batawe muri yombi mu murwa mukuru wa Ouagadougou. Leta ya Angola ivuga ko igiye kuva mu muryango w'ibihugu bigurisha petroli wa OPEC kubera impaka zishingiye ku rugero rwa petroli buri gihugu urimo cyemerewe gucukura. Bikurikiye icyemezo cya OPEC yafashe mu kwezi gushize kugira ngo irusheho kugabanya petroli icukurwa. Ibi byari kugabanya urugero rwa petroli Angola yemerewe gucukura ho utugunguru miliyoni 1,100 ku munsi kugira ngo bijyane n'umusaruro wa petroli w'iki gihugu ugenda ugabanuka. Atangaza iki cyemezo minisitiri wa Angola ufite petroli mu nshingano ze Diamantino Azevedo yavuze ko uruhare rwa Angola muri uyu muryango rwa rufite icyo rusobanuye kandi ngo igihe kirageze kugira ngo igihugu kibande ku ntego zacyo. Angola yari maze muri OPEC imyaka 16. BBC gahuza miryango ikinamico runana. Budense yanayishimiye intambwe abana bitabiriye gahunda nzamura bushobozi bw'umunyeshuri bamaze gutera. Anyesi warahangayitse afite ikihe kibazo n'urunana? Mbega Anyesi harya wambwiye ngo urashaka iki? Filipo rwose umva ndebera isake nziza yo kurya kuri Noheli, amavuta yo guteka litiro 3, umpe n'umuceri n'ibindi birungo ufite hariya muri butike yawe. Kuri Noheli waziyizire wanyura ko numva bizaba bimeze neza. Ni karibu rwose nta kibazo, uzazane na madamu n'abana se kandi rero wirirwe neza ndagiye impera uwo munyonzi ndetanye kohereza nkoresheje telefone. Uretse gatanye uzi ko warugiye ntakugejejeho ubutumwa bwawe. Ubutumwa bwanjye bugenda butese kandi firi. Yewe nanjye kubera guhugira mu kurangura iby'iminsi mikuru rero natinze kubukugezaho. N'ubutumwa bwavuye se firi mbwira ndihuta. Uburyo uzi kugira amatsiko we. Firi ndakumva. Reka ibintu by'imikino mani niba hari uwakuntumyeho mbwira, ariko niba ari bya bindi byawe bya kera rero bayi rwose nta mwanya mfite. Gaho ibya kera se kandi biye byo gushaka kuntereta. Reka da ni ubutumwa bwa murumuna wanjye Semana. Ngo nde Semana kuki sata kuntumaho? Ibyo rwose nanjye narabimubajije niko kumbwira ko baherutse kumwiba telefone igatakaza nimero zose. Yakuntumyeho ngo iki firi? Umwana wanjye ameze neza? Ababyeyi n'abana shenge ni wagatima gahise gakubitaho. Umura Lopez ameze neza. Naringize uko umwana wanjye yarwaye firi. Ahubwo rero mu mwitegure ngo yasabye se kumwohereza no mu biruhuko by'iminsi mikuru. Ngo ubwo rero ubutumwa rwose nari ngufitiye. Ngo Lopez azazi no muri vacances firi.
Semana yambwiye ko yakameje ngo akumbuye nyina, ngo akumbuye nyirakuru n'inshuti zo zose z'inyarurembo. Kandi rero biranumvikana ko uriya mwana rwose yagenda ntiyigeze aza mu biruhuko. Semana na koropezi na gahunda nari mfite ubu se ko mbigenze ntera. Mbega umugabo uzi kwinginga. Uranyemereye se muga? Uhakore Pascal. Ugenda ushaka kupakupa ubusitani bwanjye butunganye neza. Ukata urugo unaharure ku muharuro. Umva urakoze n'ukuri mubyeyi mwiza. Kandi anagushimira buriya wangabanyirije umusongereka. Uti? Wowe se warwaye umusonga ryari Pascal? Nyine ndavuga imyenda y'uruhinja wemereye mukobwa Jana. Buriya wantuye umutwaro uremereye cyane. Uriya mugore yaramiriye nabi. Iyo kimwe kivuyeho rero umuntu burya baruhutse. Ibibazo nimwe mu byitera Pascal. None se wowe na mukobwa Jana iyo mukoreye amafaranga yose mukayatsinda mu kabari, buriya ni umushinga uzababyarira inyungu muba muyashoyemo. Yawe n'icyaka nacyo rero. Muga urakoze rwose. Reka njye gushaka ibikoresho nze ntangira ikiraka. Ariko se ubwo ntiwampa ka avance wenda nkareba uko nshaka ibyo barya ko bameze nabi muga. Ndakwishyura umaze gukora akazi ngwaye Pascal. Linda, Landry, nimurarangiza kunywa igikoma ngo muze tujye mu manota yanyu yemwe ba. Ariko rero muganga, hari akantu nabonye nibagirwa kukakubwira. Akaki Pascal? Kariya karubyogo mwakajyanye ku ishuri kuhakora iki koko? Karubyogo? Nyine ndavuga kariya gahungu kanyu karacyari gato n'impamo y'Imana. Guhura nako kagiye kwiga mbona atari byo. Niyo mpamvu mutajyana abana banyu mu ishuri Pascal. Landry yiga mu ishuri ry'incuke kandi umwana aritangira cyuzuza imyaka 3. Umwana w'imyaka 3 subwo yiga iki? Higa amasomo ajyanye n'ikigero cye nyine. Agatozwa kubana n'abandi, akiga kubara no gusoma. Agategurwa kuzatangira amashuri abanza. Umwana wize ishuri ry'incuke atangira umwaka wa mbere w'amashuri abanza ari intyoza rwose. Nawe ahubwo ukwiye gushyira abana mu ishuri Pascal. Uriya ufite imyaka 3 akajya mu ry'incuke. Muzara na Kazehe bakajyanwa mu mashuri abanza. Uriya urabahemukira rwose Pascal. Ko mbona ufite ubwoba nk'uwakosheje Senara. Oya, nuko nakinaga n'abandi bana gusa ntacyo nakoze. Amanota yawe yose warayabonye se? Amwe narayabonye ariko haranda barimo bataradu. Ubu rero nka mwarimu ushinzwe ishuri ryawe amanota yose ndayafite Nara. Tica mumbabaraho nakoze neza. Hari ubwo nasibaga gahunda nzamura abashobozi kwa ko nyogokuru yanyohereje gucuruza avoka. Igihe gito wayibonetsemo wagikoresheje neza Nara. Niyo mpamvu nguhamagaye. Ndashaka kukubwira ngo ukomerezaho. Erega ngiye nkunda kwiga. Ndashaka kuza mwarimu mwiza nkawe. Mwigisha Ikinyarwanda n'Icyongereza nkanambara neza. Nukomeza kwitwara neza uzabigeraho Nara. Kwitwara neza byo ndabishaka cyane. Nukomeza gushyiramo imbaraga, ntusibe gahunda nzamura ubushobozi mu myigire, uzanava mu bana bafite intege nke rwose ubarwe mu batsinda neza. Biranshimishije Tica, kuko ndashaka gutsinda neza. Mu mibare waragerageje, Ikinyarwanda wakoze neza, n'Icyongereza ukora neza. Science se Tica. Wayasingiye kukubwira amanota mbere y'abandi bana Nara. Icyo nashakaga no kugushimira ko wakoranye umwete. Nagusaba ngo ukomereze aho ntuzasubira inyuma. Nzagerageza kudasubira inyuma Tica. Rwose nzaguha n'impano kugira ngo n'abandi bana bakigenda buhoro bashyiremo agatege. Uzama impano Tica? Yego Nara. Murakoze cyane. Thank you very much Tica. Ubwo uzama iki? Ikanzu, inkweto cyangwa uzangura amandazi? Wowe menya ko nzaguha impano gusa nta kindi. Murakoze mwarimu wanjye. Nanjye ndagushimira cyane kudufasha. Iyo bishaka wari kwibanda kuri ba Mutoni Uwase, Basano, Sandrine na Basabe babyumva cyane. Ariko natwe dufite intege nyura dufasha. Ni inshingano zanjye gushyira mu bikorwa gahunda nzamura ubushobozi mu myigire yo gufasha abana bafite intege nke Nara. Kandi nzakomeza kuyishyiramo imbaraga kugeza mwese mugeze ku rugero rushimishije. Wowe rwose umamorare yo gukomeza gukora ngize umwete. Ikibazo ni nyogokuru. Ubu se niyongera kunsibya nzabigenzana. Curi, kumana yanjye. Ko wirushye mu buriri kwipfukirana wa mukobwa we.
nye none se kuri salo yawe niyo ifite ibibazo ko wari uvuye ahangaha ariho ugiye bacukuye barakwibase bamenye urugi nye baciye ingufuri byagenze bite muri salo yanjye nta kibazo gihari abakozi bariyo kandi barakora neza mama none ubwo mama ikimbabaje gikandisha umutwe ni uko inkuru imbabaje yari ikwiye no kunshimisha ngo iki sinzi impamvu numva umutima wanjye ubabaye kandi inkuru Philippe ambwiye ni ukuri yari ikwiye kunshimisha mama ibyo nabyo biratuma mbabara cyane umeze ute mwana wa uko numva nta muriro ufite kandi ukaba uvuga ibiterekeranye wabaye iki simvuga ibiterekeranye byo mvuga byose ndabizi neza mama none se Philippe umuhuriye yeye akubwiye ibiki kandi abo kwa Kamuhanda sinabereje rwose wabona yaragiye mu matwi ya Kirisi akajya kumubwira ibigambo abona muri umuntu we Semana ahari aho ahuriye na Kirisi koko wimurenganya nta magambo yamubwiye none ni ibiki mbwira rero ngo Philippe byagenze biti ambwiye inkuru yuko Lopez agiye kuza inama mu biruhuko ngo Lopez n'ahangaha kandi byose ni wowe wabiteye mama amakosa ni ayawe kwijijisha iyo utambuza kubwiza ukuri Chris rwose ubu nta kibazo mba afite kuko kuva Lopez azaza n'ahangaha Chris azahita abimenya ndabizi wendenganya mwana wa wendenganya rwose ariko ubundi reka mbyuke ubundi ndyamye mu biki reka njye kureba Chris ku kazi maze mubwire byose ntacyo muhishe amenye ko mfite umwana naba akomeza kunkunda nkunde ntabinyanyira kandi sigaho udateza ibibazo utari witeguye muko have none se mama ubu Chris koko naza ahangaha akahasanga umwana wanjye Lopez nzamubwira ngo umva nye uretse gato ntekereze imitekerereze yawe ndayizi igabanya urumva koko nzamuhisha Lopez kugeza ryari mama ko Chris afite gahunda yo kudusura uyu munsi yewe n'ikindi gihe nkaba ntazamubuza kuza hano ubu se nzamubeshya ko ari umushyitsi nasanga Lopez hano nzamubwira nyine uzamubeshya ko ari umushyitsi mubwire ko dufitanye iyihe sano va ku by'abashyitsi mama ubu se nzabuza umwana kumpamagara mama kuzanye izindi bagase kandi izo wansigiye zitarashira mama nanze ko ziborera mu nzu Kareme ariko ubwo uzi ko hari izo namenye kubera ko zabuze uzicuruza nanjye rero mbura umwanya kubera akazi kenshi mba mfite hano nyogoko nawe waje hano ahubwo se ubunyuze hano gukora ikinara kujya utahise utaha koko sinari kwatinda nuko nashaka kubwira Karemera inkuru nziza inkuru nziza irabona n'ikinara nuko mwarimu wanjye yanshimiye Kareme we amasomo yananiraga noneho narayatsinze yewe ni wowe wa mbere se mu ishuri ryawe ra oya sinjye wa mbere ariko nyine hari icyahindutse sinyiri mu banyuma ya papa ubwo ntuzaba uwa mbere nazavoka zanjye zabereye mu nzu ngo wagiye mu nzamurabushobozi none se Budensiya yatubwiye ko gahunda nzamurabushobozi ariyo guhita imugira uwa mbere mama ariko n'ubundi mwarimu yavuze ngo ninkomeza gushyiramo imbaraga nta kindi kimbangamira bizangeza mu bana batsinda neza mu ishuri ryacu reka kurimanganya aho ngaho se nyine kutari uwa mbere se ubundi wataye igihe kiki sinataye igihe kuko amanota yanjye y'imibare yariyongereye nyaboko ayo mu Kinyarwanda no mu Cyongereza nayo yariyongereye wivuneka njye nabyumvise rwose nara komereza aho ngaho rwose urumva thank you kandi Kareme naramuye niwe umwica koko akomereza aho si biki kandi wumva atari n'uwa mbere wananiwe kujya ku isoko ngo ucururize avoka ujya guta umwanya ngo uriga nyamara sinataye umwanya ni ukuri nyaboko ceceka hose nyine endi kora iki gitebo kijyane mu isoko maze uzicuruze nimugoroba kandi uze zashize ariko urabona uyu mwana utaramugize igikange koko mama ndakwiyamye Kareme ndakwiyamye kandi niwo munsuzuguza umushyigikira ku bidafite umumaro ngaho se nyine mpayo wacuruje njye kwihahira ibya Noheli ko murebana ntimugire icyo mumbwira se nuko ntafite amagambo yo kugushimira mwana wanjye noneho iyi mpano nirurangiza pe
ahubwo noneho ndabona Chris akwambitse nk'abahinde mama. Kiri ndagushimiye mwana wanjye, ndahamye ko iyi mpano mpaye rwose nta wundi muntu ndayibonana muri Nyarurembo. ndanezerewe ko igushimishije mubyeyi. Ni ukuri Agi wowe bitese ko ntacyo uvuga? Nanjye ndishimye cyane ariko Chris wakoze ku mpano nziza wangeneye. It's so beautiful. Ariko Agi umeze neza, ndabona utari wa wundi nsanzwe nzi. Meze neza nta kibazo Chris. C'est pas possible. Usko ufite umuriro Agi? Umuriro wavuye hera nye nihoze muri muzima muko. Ntameze neza na gato, ahubwo reka njye mu modoka nzana igipimo tumufata umuriro. Ariko sifashwe n'ibiki muko ubwo kuko ntiwakwiyumanganya erika no komeza kwitwara gutyo n'ukuri uri bwigaragaze. Daragarutse ni kwagiye ko nimugoroba twari kumwe umeze neza bikugendekeye biti. Ariko rero nta kibazo nyenza afite Kiri, uwo mukobwa rwose ameze neza kandi afite umuriro mukecuru. Egura ukuboko ngushyiriyemo termometre. Ahaha reka nigendere njye kureba uko mu gikari byifashe da. Agi dore ufite umuriro n'ukuri, ubundi sura babarute. Ndababara umutwe Chris nako no mu gatuza harambabaza. Mana we ubuse gahunda twari dufite yo gusohokera hanze ya Nyarurembo kuko ntipfuye. Nyumvira ibintu bikubabaje kandi urwaye n'ukuri. Haguma ubuzima Agi, twazaba tunasohoka ikindi gihe. Nukuri mbabarire nkubihirije Noheli Chris. Ibyo uvuga ni biki koko Agi? Icyo nshaka ni ukuvura ugakira, ibindi byose biza umuntu afite ubuzima chérie. Chris ko ashaka kuvura uburwayi bwa Nyesi kandi ari we nyirabayazana azabigeraho. Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser, wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Mu gusoza nababwira ko makuru yubakane wabaye undi munsi amaraso yamenetse muri Gaza mu gihe ingabo za Israel zikomeje gusuka ibisasu ku birindiro bya Hamas mu majyepfo no mu majyaruguru y'intara. Hamas yavuze ko umwe mu bakozi bakuru ku mupaka wa Rafah Gaza ihana n'Misiri yishwe n'igitero cya Israel. Polisi yo muri Republika ya Czech iravuga ko abantu benshi bishwe, abandi babarirwa muri 100 bagakomerekera mu gikorwa cyo kurasa imbaga cyabereye mu ishami rya kaminuza riri mu murwa mukuru Prague. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari mu gikorwa cyo guharura amajwi yavuye mu matora y'ejo, mu gihe hari ahandi amatora yabandanije kuko ejo bitashobotse ko ahaba. Ingorane z'ibikoresho ahanini nizo zateye gukererwa canke gusiba kw'amatora. Hano makuru yarahagarariwe na Nina Hiradukunda
ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon mwakoze guhitamo BBC gahuza miryango namukiya. Thank you.